Uraj jukhot ye kasanam didi ne kapara. Kasanam kalate rakhi yanga bat uraj katbang idang donlang haying junga. Laong ungkovin raghavanshi uhenmen kasanam hakilat patai kubor hakajikran man hakas balang. Habaikran chushu ulapan pau bau kushwaha ubadang arpois nam kerta udah undong tre jong kete kam jong kete kai longjing jong u baju penyat ye ka office. Uraj udah itang unong tre jongi ula tre ha office jongi la ar nelai senam. Uju penyat ya ka office bat penyat ru ye ki breu ki bawan cak ka office. Govin ula bringam ru banyak hun nakta kayeng jong raja Raghavanshi. Tak baom badai ban syap niap ya ka sanam ladalap bakadon keti. Ladalap bakasonam kadon keti kadai ban syap sen pasi mardor ngantung hidlade yu unang sajan. Menyasaj nak bentak yeng kesem jong uraja Raghavanshi hakashari ulaong. Ngadon rengkat bat kijing sya kalong yeng jong uraja Raghavanshi kaladu no yu ukun centang. Ngelapan map na kayong jing jong u kalong yeng jongi kaladukut no ika jing dai bat kasonam. Benrab yang uhenmen. Hakaju kapor ka kemi jong uraj kushwaha ka kundi dewi ka kam ba ukun jong ka dan pop satya. Habekran bat kapti ai kam menshwa kalong ba ukun jonga ulong ba klempop. La syak no ya u kumno u kena badang arpos nam ka arta unle ya kamrunar ka bakrau hadukan ne kanne ditang u babsaya ki yeng jongi hadin bu ulok jonga ulaklat no nakaperthai. Kala kamru ba ukun jong ka la lej wat syak jeli untep yu uraja Raghavanshi berlawan pai da kejing ja umat. Kun jonga ulah susi ya kejing yap jong uraja berlej wat syak jaka lej untep hadin berlawan pai da kejing lej thang ya u. La pentingan yu na barwa banlong kababaha bat ka ek jimentoy banyam menta ngalaong ong kakmi ya kamet jong uraja Raghavanshi lalap ka atrik kunjelew hakawi kshaj wadan hawai sodang hadin bala jarngai hau benai bladap hakapor ba ulej syangkai perthai bat kas sonam.